Bismillahirrahmanirrahim. Omukorogo gwayebemberamu Matovu Muzammil Ogunwe ayebemberamu ebyokuteeza obururu obu yashabona batorenwe okwatanisa. Emancipation yaba youth na women na yebere mu new constitution batebere. Kabachimu congratulation. Mwebale kolaba mu Karuru kandi ruhanga bayendisha. Allahu Akbar. In the name of the Almighty Allah, the most precious being elected. Eminyeto n'abakazi nibajanga okunomurundi gwabo kubanza okureba ngo nabo bajwekeza nibasima abona abaresere empinduka egiyabaho. Sanyufu nnyo bwe tulaba nga naffe batulowoozezaako ng'abantu abayivu ate abantu abakugu ennyo mu by'obuyigirize nga tusaba Allah akkirize guno omulimu gwatukwasibwa tugukole n'okgonjebwa tugukole n'obwegendereza ate tugukole nga tugukolera mu shariya. Nk'abakyala ate twazaako n'okuguma tukeeta abakazi batahi biitu aha muzigiti tukabeeta tukakora enkiiko tukazomereza darasa tukashoma tukariga enyuma y'okuba abakazi tubeta kumanya ensi okugenda kandi tubeta kumanya n'ediini okwe kutambura. Nk'oku ababaire nibatwebembera tubiye twine abayebembezi biitu abatashomere konka itwe nk'aba youth kugira ngu itwe tushomere nimpamya ngu nibyingi bikwija kuhinduka ahabw'okugira ngu tubishomere kandi bariya babi batabishomere bakukora ebi babagambira. Tusiima nnyo Electoral Commission ne Uganda Muslim Supreme Council olw'okukolamu amendment mu constitution enkadde eyadde tukulembera ate kati eno empya byonna yabirambuse bulungi. Gasha kwa Ali Wasu.